was a more cover from no tomb for TV Plus. I was ya, Timliga wife fooding come no more cassa, and expose near Tim the pan and or mode eba. Na nitia watchum nan say, a year, Mamma Kwasia, say, wa, our nonna quara bacope. Odo Bronii presela wasem ene ne abusia timliga wife for esi no kosopa ne o masina paswa ene obi e ba betubi na ebi nso firi de tia wotwam na ne se ye se Odo Bronii presela sebi ne maame na nim ti se bei for pa akwa atu na ne akwa akoka wonyina so ye se maame ne ya bahye pa woni adwene e wo ho abusia ne atemde die ne expose ya de afa eye Odo Bronii presela e maame ho no abusia ne kentema asem kuro ya nso no omato so a expose aye Roman father the darling boy ebusia eno nso mo se Roman father sebi wo ye be makwagiri to pa wontimi ntisika enye oba ho ade ni na ne se aye oba mum ene tisika ene ne yonko be ma ene tisika ade ma ne se sebi Roman father je kokoye oba ho ade ne sanse nti no ne ye kwaso ni nyina woni yaw ewo ni mo simply because woni adwene a timidi tisika ekokoye oba ho ade nti yawde bi wo ho no mfa ma onu wonim ni nane sa ne yere ene hwe no ene busia ensam de o maka bebere afa we won pese o ka me ho kwaje nsem no mu nchiremu no abesisi ye ja no wo mre hwe wa bra nkontra ho won obi obra otimitira se hwe mo hwe ade ne this way won obi a wo so fa betira se wo 6 da oba wo ti wa ne ho kire no wo 6 Jai. Enu ntira me frɛ me. Wan kwa na asma na obi kuno ho so onko bere wo. Mami kwa do me ba o. Yes. Enu ntira me frɛ me fro platform na assess statement bi no yen ya team leaders for na kasa no sometimes ye kasa na obi ye ma obi akwanya na obe kasa. Eye me de se obe kan ho share ho. Hwe enu na mpese be kacha me tia na bibi ye me. Yen ka se press la wonya ade. Once we justify that thing say yen ka se wonya ade that means say na say wo kwa we ma no. That means that papa no yare da ho and as priest la ba no abeboa no akosi ene ya papa yewu. We shouldn't say that. Ye ji say no yare da. Aha na say woni obi pru kru twempna na ne ho dodo no na wote hwa yeti we ufa boyfriend na wo boyfriend yare a enti wo de ne koma busuafo e ma ne ho to no na wasa abetra no ho ana na enti ka papa ne ye surgery na obedru Ghana na onyare makasa asem we severally say papa when I walk video and also what evidence say papa no o si free play mu no the stretcher so and ambulance and I didn't even Odo Bronii. There was nothing like that. And he said obi a kiss a submission that's what cut as na mommy correct papa no on yare na ho and ye fa mobi a ma Odo Bronii ne and for those days Christmas okobo show so make me ho and ye kaso why ade ya pese ya kire se ye ma na mo e wo mpra na obetwe ye no ho na ye ma na mo wo ma na obewo ye na na mo emu de hia mo ne de ma no no one ne te ho twempna o mo twempna che na papa ne yare nti so what ye ma crown for that yes ma me ne de wa yare da ono onye obi so na ma me no all these years na mo keka no mo na mo si 20 years 50 years mo hu mu date ni mo time no ono de ne ho anro ne da obi ko attack no na no oda hospital ho no why na ko he ni kuru no ko he na eno de ni kru no ono de o ma ni de mo jani wo e de ba mo ne afama no onye hu na e na onye hu onye ni wa wati aware asia ono so wa ti ni so be wu se ade wa ho awo na okwo ye Odo Bronii obetimi amma ye bibi e kire se obetira luba ho no okosi store wo baabi e na wa ton ayi nchenam wa che bayira ya che ya na ode abolumba asen e na wa ma na dua wa si dan foforo ne lumba achieve asida be for o meka ne ntie twa ade a ye hia omo dede no omo ye no we don't want to discuss it with energy ade a ye pese omo ntimi nya ho omo twa Roman father na wugina so me ka kire so sunsun na gina so why say ayi book mu nipa na wugina ho let me tell you something twa Boma dia say ade a me ye hwehwe free ho ne say multi platform na kire ye kwanya e fa so papa ni wu ye ne de esi wo fie ho CCTV na ye hu ba bia mo de edru mo pe so no fie ho no CCTV no CCTV ebo ho eni ho kire ye kwanya fa so edum ye eni kwanya afa so papa ni wu ye kwanya fa so a motimi de magye ne ma hye mo nsam eno na beka me enti oto mo audio si ni de enya ya fi o me sa audio si na mo de ba no me akua me nkoforo hokra nkotie me ntie bi da na me mpatie so I don't want to hear me see the mpesa me tene say wo Roman father wo ne Odo Bronii mo so mo nsa
said they are moya no ho aha if you no fia na moya mo megira platform bi so na mo ka de asi nyina wo na kuram ni ntie no de e petie mo fa no ma ya de mo ye ni nyina ne ye ntie ye discipline madam for me ye no disubesi no omo betimi atie man ba ye de ye team case o me sa de na enwo so me e na wa bo audio we e na mo kote kra ba mo meka na ya na mo ma ye me say Roman father ho on kire ye kwan ya ofa so papa na ewo hwe ze papa we wo ho Roman father we wo ho he oni odogbo ni no omo time aso me say ebura na ye si yetu no ene mama mtwi aba ebura na yetu na omo senso na omo to bucket ne to nsuo no mo no ohun se wanye careful autom eno bi na omo ye ni omo senso no na ebe pa omo to nsuo no mo de mo hwe ebe sesi ano ohun they don't know what to do so omo nwane so omo vanish so omo kokoro foforo so they don't know what to do nti omo person omo ya na na chese ase ye nim ne ekeka oh ye beti ya yesi ehwehwe na ehunu no ko na me se Roman father kro bia wo bedwane oba koche so oni odogro ni be mo be ko bia ye da fi mo aba kro bia mo ba koche mbia se nipa na ba koto onye nwe omo be yi mo ama me say asema making me ma me papa chefom mo be bia mo be wura Ghana ehio ombe yi mama say mo abosum ni nyina asi mo akwa abosum wo wiase nyina asi ensu ase yi mama university yi mama ya me yi mama enu nti da mo hu se mo ya krakrakrakra mo hu se mo ya krakrakrakra mo hu de mo ye mo to atwi ebusiafo mesra mo menka kakra na me si fam na me wadwumam mo ni evidence ma me da bia ye nyina ye wadwuma mo nya abotre nya abotre na da bia ma se mo no me mapla aha me ba so me basa me kasa melandi sesi a enti me se mo so bi ba e na omo ba me ni ha na mo me no me ye neutral ye ni platform for neutral people won aida sa wo ba hia ye hye aida sa wo ka ye ho na wo ka ye ho ye ntie de wo pesa wo ka munsi no say no violent take is by force say am ya ni idea omo ba na wa be me de me nka bi ma we so aya de san komo ne pese ya beti ka some family timely guy wife asema ya pese ka eno na ka bi ka no kre wonti bi nka no kra ye pay hypocrite on the platform e me gira ha me na me de me nka bi ma obi a asemasi so ka ye wa ya de ye me ma obi a kran wa ha yeah, ma me na person man the crown. She deserve that crown, and you can give it to any of them platform wakasa. Afa no ho. E me mat side check crown ha. We don't need it. Yenya ho. Ma me. And open the book for me baby na me deba. Legal wife. Sorry. My word, we move. We move to silence. Legal wife kasa. We move to it. Ebusiapan ya since your lady no ka say they've all done well. Or prega me person me who say sa ukofa be ma na woni nete na woni msa be ma no yale utu ni tubini na utimi hwe nyame anim wo pepe na so ye nipa bone fo pa be ma na ho ode be ye wa bizu papa no because of greediness inti na one na busuafo nyina betena ho na obo mpa ye se papa ne beko na wa fa japade ni nyina because omunim so mo twa ye ma me se wa duro ya kan so mo twa no asuo yeah enti mo munya sasam na mo kan na wa bre e de bre no bre sika na obedi ye na so be 19 lumba nchen e di gi fame no eno no wa bre yeah wa ha say na na meja nkra no sa wo platform ne so na unim se undi ma me se wa chi ana say the legal wife o ye no unyina ye chi a twen ho especially WhatsApp group nim so unim se wo mu na se wo be for information the akwa mikro mu nsuo na maka ne ye fra na champon mene ye de board ya be mene woni wasefo nyina enkrofo nhyɛ dan nim edin wo kuma se e de ya ye free kro no ne ye de board ya enti mo free na sa ma me se wasem we se no ya fa na ni bresam pa nti wo de also ba beteta ase ho no age information ya free WhatsApp mu na wo de akwa kan hu se sa de we ofre na afre ya se de Ashanti Kano no ofre personal war ene ya fa no ye ma me se wa wonim kasa ene nyankopon ama ye mu bia na nka kasa kra ye ntimi nkasa no wa ma ya hoden si ye fa nkasa ne ye nkasa maami aden mo shoma ye maami ye ni mo achese na ni gie bia ni padasani atena so be kasa ga na ya de na oprega be ye oti we no oti ho no o chireti a ope ontena bro chire nso pa bro chireti krasi ni ba enye difudie pa nko osore kra nko mbia no me kasa mipewe enye difudie pefo a aya atena bro chire kofi ada bia san krofo ni ehu bi uche ne mpabo a wasema me bag nka ho ebi ni oprega
because bema no ebusuafo nyina wa pia wo mu nyina afiri bema no ho de ote abrochire so unom ni nua bema anom na ka ho enye nipa bone samanka maame ne ba ya mekra maame ne ba ya ukọ hoge na asema meka ya ne say we de a chopper no de akogu maame na somti we de enu ano no say wo nipa bone ena wo de ti hono mo ena ne maame ne so bekasa abaifo hema no no na wo ti hono wakunkum nanimu ena wo ti hono na mo ti hono mo mesi lumba ahu obaje ne ho obeko ama ne yere be ma bia ni mo ba opeso oye kuna sana lumba mesa akoso esa wa be ni kuna da bia ojae no wa rijaye bae no oja na asemo emi papa na nakwa me apia no ka kire me wo se be ma bia opan ma akra woni mo ba owu opeso oye kuna yes aden obe asante ya mo beji aboso she krasi sembia na mo de ti hono mo na enkrasem 1 week no na o throw tantrums so me na won so umra ni ma hype kakra wa kwashe Bronii asenka wo be yede ka wo beti asante fo kuna no be ne say won ko ayefa ne say na wo hwese ye da obi mere ma na betina si ledi na be ya won say na Bronii nyem ene wo tibi na buofo obi a o tibi onyem da Uti minutes one who papa ne mobo say papa di yare a oyare di e na Frida kwa oboki muntie bibi o wo se Bronii nyem sata na papa no wo nigu from pepepe enti sata mo nya kwan kra ma ne be man sore ene sa aba na no onyem no obi dia Frida wo na be kae sata na Bronii nyem ene na papa ne dada mi ya ti ni tubni dia ene sa akura na wo se ekohwehwe ni mu because papa ne wanya ho ankonyim obi that time because sata na ne to sa Frida, wona wo be kan yesa papa na no yare dadam. Ana ayi to the tubni. Ana obi so yare to the tubni de ne ho be ne be makra nta ansore. Eti wo Bronii obi a won ne tubni bia no. Wo ye den na otime nyem wo. Eti asa akura ro ne question mark no. Question mark eda ne ho. What? na ono so dia da hono ma e friend say ne simu ono nkwa ne simu gre asa akra tukumase motorway tutuo na ono so da edidi a kire wulu mbate ase no oyi wu firi hono ma ase ne manager kora nsa na o firi mu ye den wasa bedua asem wo mfimfin afi de wo sisi aye wono akra ka say e pamon obi a ya pamwo wo boy sa open manager dia ya tulumba nkra ya obaba be fa no akodi ni manager wa Asamado na ho no hia obi Kwasia akasa ama no ho no no be ka no wo mpeke nkrofo kra what yes no obi wo me kwa obi ani ho ye mo earlier on no me be piki ni part 2 sesi aso obi ma fa sesi na aba because me hwe ekra nche Femi ba Femi, how are you? Ebi o mo me I met me as from says here. Don't worry, find out. I request him. Oh, Debbie. My funny pano, my fano, aba, my fano. Femi na metia, na metia Femi. Abrawa bre enema ba wa school ko abu Ghana na obi e kobi no na ne ma me na busuafo de o ma dwen say o mo be pe e friend say o mo ba na piano o mo ata ya bo misika tu be Kwasia samo pa na o mo di no o mo ti ho o mo be pre obi ajapade na wa be pre o say number o ejimi ene wa bai so ukura ko bro ese firi fie ko a wo de abetra ho su se mesu mo Bronii wa bodam wo se ko fa ma be hwe no be ma nyansafo atimi ehu se wo magu Ghana nti wo si wo di nkonkonsa di adanse kuru mu ko fa ma be hwe na no abetra se na wo su ki se dia asu yi baba wani de be ye no friend ho evangelist so bi mo ho no ma be ye ne damedi afra no asate no de a friend ho evangelist nti ono na sam kra de eni kwa so obi kra cheke ne de ba ha sei omun kanya nsasem bia eni ono so yonko na ono so kasa na no tini nsuo na enkraman for yire no oka we na ensane drugs ka bomu a oka we na na echina waka we what mo ma kanya nsafo mema na ma papa bia the cap renche be fu America the cap be fu America ono obi eya bufusa mu pa na me se media da bia me ka me se ma me se wane ya bia wa fa mu bia no ya chechire no mo ho
Said the Bible kaya no si akatuano. Ekwa eja no mo ne manto atoaso nhyira so a ekwa ntoatoaso prensa. Sa asem we ya so research so aka say trauma bi a obi be famu no even word 2 omo research no nkrofo a third generation trauma omo famu no omo ma na prensa so experience the trauma. Enti on kan ho say trauma bi a wakoso maame no bone bi a omo di no ni nyina baba wo mo so prensa eko mo generation so Kwasia someone amote ho say oprega bre obeye dey lumba nka ope obi kwa ni free a nti emu bi nka be kwa akoti ni to bni free a yenye hwe so wa bre nka wa bre ko ni omusifie ho wo bi a ote ba bia wa bre watimi akofa de maame abeka ho da mo nwene wuye so wote wode nko wa bre akofa de maame beka ho ni nua mo ne na nka so anom nyina begu no ko mo be ye de o plane na yedini tu kwan account you kranya lumba kran ko ntu bi da yedini koba na plane mu tena na ye bra na asasa din ni nkosua ne lifting na anu onom no eno na ye bre Roman father ko ba bi tena o baby a Roman father dis ka be wura bi amunyi ni mu wi asam no mu ne pepe no mu hu omu jimi na sika ni nyina ensam firi wo mu nsam mesi ya kwan ya lumba begu o ma enimu ase no no lumba sika na ti sika be bi amunyi ni enya omo de omo mbre da lumba sika munyi ni moji so mamonya hwe ma wo mu mfa no kra ne nto de da wate na lumba ne yire maye ni kuna papa bi ni ayi papa bi enye ye fane se enkura tantrums na ye turo ho kofa pictures ebewe no kwasi asam anya bia se nsuo toye no ho ade chen wa ho fom lumba ka odo ye ni nse akoso asewa ye mu bi ye pa akoso asewa hwehwe na ye hu no na obeka se ye ne ka ekurase ni na wonim se nipa no waware nso se chinchina amagye no kabapa ni wi kura na nko akon no atum ka de edro kura e bianka ye mu bi ye behu mobo ene o maami animu te se bayi hima omu chechire nya obi na achechire na ye yo ye maami se wa oye chosen woman enu nti na oda ho ti ase no afekura na ni nhira ebe ye kese enti ene na sumdue ne na nidie abaifo omo mfa ma se mu free hono mo ene mo fake yifo na omo kasa ma mu nyina mo da mo nche sika na ma ne nso eni nyina sika ni nyina asibetu se ya fe na fe wo hu koma ebe de wo ne wo ma ene wo de pe East Legon edan atena mu na wo wa ho odin be so East Legon abrabo nkwasi asema akwa mo banya akomokura ase e kura se wo dan ho otimi ko tena mo bi ansoma nti abusuafo me da mase Messi form yes that's legal one na me shram okay ukunu no ko hwe ne bra ne hwe me kuno ne dia waguma ni mase pa dia one ne beka bia ontie enam so oje bribe ya ode be ya ifro nti amache se sikane nkwana na ni hwe ye da hotel 180,000 na what da hotel na say ya honeymoon sa ne honeymoon se si a me kuno asem dia wo ye ne hwe ya se ababa wa bi nkraman yira ote ho na na oka we ya china na akosi we onye papa bia Nyaminti ne beye ebe kakra kwa yie no ka o si echi ya no wa ya ade ye no kra wa hwe anya no na beye yie ne kire se asante amemro wo no obi nkasa kra na ye wunsi ase nti asem we say ye maame bempoma wonko yi nto ahemfie ho ma omu hunu ne ye mpake ne nsi baabi na mekunu de wagumani ma ase kra wa hwe ene na nakafra where the me kunu wagumani ma na na sanu okay madam I say bye yes that's bye de momu ni hwe de mu ni man ene wa bere de watana ho 40 years no ndo omre de wakonu ama na bene no ndo omre sim huna akwa ena maame na no ne kasa ena maame ta mi ga kunu ho no hwan na ja obi oti jebe ne ono wafa play akodu Ghana no wono na pia na ma na ko we ena wa mehwe ne da na 2018 ho no hwan na ne nam Ghana ho no Odini da anasa wo ba jimifo bi ti sa na obekra wa na asese wo ba no obekra wo free da jimifo bi se wo ba Ghana wo free da be hia me kofa ma behwe wo mo kofa wo ma e behwe wo mo wo ba akra wa wo na America wo timi de ne kwetena Ghana because wo kra wo ntimi nhwe wo ho
na okuro nkura nso ma na aduane di e man kura nketwa ontimi twa maso wo ma akogu Ghana e na prince papa na hwa ni papa wo ba besia wo ni papa se 4 na awo wo kura se yantie wo asem wo se yantie wo asem na obi a wo no be ma ba akopɛ e na one ne wo ye e na ugina hona one ne papa ni kura nya ne ba yes sa tam sina lumba no so ohun no ohun ba bia no ohun ba bia wa ohun o de wutimi ja akɔje okotimi kɔje obi de sese ka na wo bo e na ada na usu ba ifo ba ada na usu na ameni pa honto no e na wa ses no obi ansoma no me hu obi a wakɔtena be ma ho wo bra obetimi atena ho awu ses be ma ho nware wo no akɔtena ne ho ne na wu ses apata se kɔta kora wanfa bia nkofie wo se me bre e na wo de nko amre de aka trailer ka Ghana wo nyina nka abeje awo wo bre mposes ene wa amre de aka je se Ghana ho bia wo obeje wo ma no oso de oyade pa na wanya bema we su di na chi na wutu bratam de bro no na odi wachi wutu bratam na ade bro no na asel corner for na mo ma fa da asem na okan ya na okama ne hu na asel ba akopɛ wo so kura wo aware kura wo kɔware bema ya na yi ska ma wo kɔware wunnim se de esi ware oba wa be ka asem amu wo roman fa da wunnim se de esi ware oba benkata chi na yi ska wa wani masem ton na be kai wo so na yi ska ma wo kɔware wo yire esi wo kura no wonya bema kura wo ware wo so betimi be gina bonte me kasa bi ema na wabre na presela na mommy Jimmy for benkata chi wo yemu ba we wo frɛ ne mommy wo de aduane be yo wo se wo ton wani munyam ama suko no ma we o ton wani munyam e de ama suko no ma ade munyam no wa ye bibie wo na mo se wo te hwi chemu na wo so di fa ho usiwo na wo so di fa ho aduane nti wati mami na lemba na asiri ni na hwa ni o tese ona pese o se wo ase wo ho wo se ya Jimmy o o ka se e ka ma sa Ghana old age na o mo yese eje hwe fo me nyame se de ye hwe se ye hwe wo di si ye betwa e ka cho play wo di si ye betwa na mami na je ya o so mate so o kasa se ya na o kasa ye tubra tam de abro na mana ye se koko tubra tam de abro ne sa ya soma na no dik so brr mo de se nyame ya dum na bibia si a mo behu dirty work no ye no won we na ye ma ne koye dirty jobs bi ye no fie obi a o ka ho o ma fa de dimu den na papa panimu a wo beti asante be ma wo beti gati wutimi di obeti wo sanete se eyi because I say there ya de ade na watimi asa oba ne am ya tubratam de abro wadwene nya adwuma wadwene anya adwuma na oba na oda wachi na obi ti ni bottom scam akọware no hero my father won ware oba ntu ni yire me catch your plane enyo bottom scam ntu ni yire be man ne de wati sika akotokawa ene snap akọware na yire enya wo obi ama sika se kọware wo sika akọ de ware na be jira se evi asiri ni yire ena ase kanafo ena ho ni Jimmy. Say Jimmy says Sahara de Akubu. Jimmy says Sahara de Akubu. Jimmy says ni hu asante bema asante ni bema te say hey Roman father what brain ya me usum so we adabre wo de wo me so de be twu abo so because ye chen ye one president nya ye be twu abo so because ye chen mo mani so de mo hu hwekra mo timiti etimi kwotwa ba me panimu nam de be so ma me obetimi awo mo so mpre no mo ye be de mani be twetwi binimu because mo de ye chen mo ye betimi ne makon eme tu bratam de bro ma unsua nyans hey Roman father no oni nuama mo Roman father nuama mo ana ma su konu ma bi twum nua de ne frafom ana mami Jimmy kakra de be mo di so de sky o Jimmy menya so sa Roman father satama na wo ye adwuma wo radio mercury ho no e wo sa ayimanhia se ho no bola kase mo se de ho no se wo de nyansa bia ni ho usua ye
I said the Jimmy free. Me who me said me will be an empty. But me who is Antinia Kora or Cran Jimmy said Roman father me who be that. Now I know Uncle no Koya name I can see you. Uncle Traman chain and Momon fa a bratam morono. One free Kumasi wono and room crino. No a bonny kiss a go or conswan or cososa. What's me a radio station? Will you a crowd walk over and will be a mouse caco warren? Now who, hey, Roman father no frabus your mom. We met to the chain, some call and I remember room. Because we be and the dust in here, Imunya, they all came from Kumasi. Omko don't decide the dust to be a man, Sakoya, no rain one day. Why a Jory Jimmy said the fruit master cotton crying. Jimmy now pepper and flew in his so. Then Crahona go see the bobo. And as they say, the hair, Roman father bushing for. Mum pepper being fan and cautious, and I do not call room. Because they said the iron and Ayeka. Would you know what's chair press for? There 10 years. What you call Mammy, and I'm Jimmy say. Masumamu nyabe maso won konkran kosua antimi amfanya asa okumase okoturu nkra de ana na asa ekora Jimmy sa koye mommy o ni etubratam de brono we wo abusua ma ebede na waye we ha me kacha me se wonya oba ho ade a emebie wono kasa because so to no nni nipa so so for say na okasa apeta se kote ka antimi antobi obi na ma uska obek de ya me ye wom what me call granting interview as I could say me worry crano papa and a man miss if we are say there's no medication for Jimmy but when the end dear abroso granting interview I say I me worry crano papa and a mem tin the bottom scammer me call worry we also your bema on the bushim we your bema on the bushim. Oh my father, shame on you. Now, edu maybe a yankopon, yes, uncle for a ma because I want to tell mom for Yansa Bian so butrim. Omo to tell me Yansa Baku say, Omo for being so mutri. No, so be watch it Jimmy's and Nessa. The better than any repetition of a crom for. So I say, who say, no man now. Woman in any platform, and no mood Jimmy, no man and I'm so, and I remember, hey, said didn't cry their toes, so you feel so. Me who Robert, what me I pay Roman for the Abian cannot cry and cabessa sound. What me I for Roman father, they are two to me who Roman father, a dinner of a tone hoso, and two dinner, may I show send back on call the man who's what Jimmy do. It think come away and change you. Nastella Jimina Fadimbra, Nasa Roman father and the Ifruso. Na me who Roman father, won your proper Roman father, but side dinner crowd they are two hoso. Ifru hoso now good penny masse. Ifru hoso. Na yemped bratam bi mfa mo mu na odi unim ya no udi nkurachi papa pani mu na edi o mechi na mami na mami abre na mami abre asoi odi mente wonka o ba bia bi wo hu duma yebedu mente wonka e wo ba bia bia na be hu duma yebedu abegira afanyom e de ese yes ma ye jaga ba unni Egudie. unni ana wo Abusuafo me chiacha obi bia o. Egudie. hello Yeah, nyina Fredo, mo thank ye. you. Yaho ye de yaho den cha sha woni boto. Eno ano. Na woni made. Matena se adwenade bi ho a abrantie ya woda so isa kokoro wo sesen o me de bintimi nchire. Na sister. Me dwene ho se adenti na obi a wo ye manager. Obi manager na wa free mu. Wonye na busuani. Point Na of correction, watumi onye agye ne ye manager BM. Onye ne manager. aha Oyi wonye ne di na dada manager asa bi no. why yi wadi na nipa na free mu na say why interest why yi ne ho saa to that Aye extent say den ye twa asem tinchen wa twa ye ba wo se me twa. kokuma se akwan fofo no makwa akotwetwe sika Ghana for one says the Ghana for ni mu bi no ya adwene mu ndo even saa asem we say kura wo se kani patimi tena se ka say money ene dia na esinti a tinchina wo pese ye gina so ma ye sie nipa no
on the seat no a dear pantia a one that was a Omo ne ma na omo koye ye ne. Yes on the seas yes yes o mbe. He mu nyina na ko de mbe. na wo yes ye yes Because on the I seas na want ma to so. when I was a almost to meet you on my business to say and there is something I cost one almost a person on the kata yes because me who be that say ye to me to share that the bianano that a kedi quiet to share that how many times Na nwanwa lady mi ntwa wa yeah no nwanwa say just a me dwene ho a menti ase me dwene na ene ma dwene ho a and that means baby wo ho no mo a mo pese mo de yesie na on the seats na mo de kata ne ma so na ese ye nya sie ni seats ni wie dia na bibia so akata because bibia ni bo no mo ade ntina mo ni abere mo ho sa ha ade ntina mo ni abere mo ho sa ade ni nya mabusuani na magiata mo ni ase pese o yesie ni sa date na menti ase medwene ho a menti ase hey mo hwe ye o mo hwe ye pa Roman father hwe ye na one thing say Ghana fo no mu bi na ya adwene mu ye nwene nkwache ne ya adwene mu nso no eti say omo bedi wachi no na ebedi omo bedi wachi no ebedi because the wo ye de wo ya your suspect why your suspect kora because the wo ye no ye ntiasie Any other crowd is in and Ayeka. what you here Trini money better near Peberium. because wo bi ko hwe na this is the free mu o ko hwe mu amusi boy na wo si mi ko twetwe ska mi ko yese dia na wo disi e na maye nti a makata so mo pesa mo de yesie na No, mo de papa. kata so No, one. On some nwanwa not on the o so. sister I e thought nwanwa na me kata Ghana fo no mu bi ebi mu bi mu ndo enti no omu fa asem ne say tra because kakra we kra no wo se ni petimi tena se ka se enye no ma se ebo ni atimi abre ho sa enye no ma ah o si mi ade wense. ade a Obi funu si chinchina messi. Won't o se me kate mesie kate what no be minimum that de kra mo de ba me phone. obi kunu Wotimi maji obi aye nye ya enye nsoma. ya tibi what be that Na wo de na wo ye ne flag bearer kra ye friend say akua don kono. Wo wu ye wo interest amase. Friendly. Ni fearful da je ye ni ye. Adentina ho no wo interest ama. Agudie we na chere Tata di mana oma wo ye. ne nam wo koba ye ka Agudie me wo si ba we bi na ye chere di kra so. oma ye. Eno nti E na ho no mpese mo wa nya anyinam kata so. dendendin se. So no. Sankia dream bass one. Wantimi amagye anyinam ye meja wo ne befa wo he wo interest kro na hye wo ne ye We mfa ho chere de kura ade a oma ade ye kro nti na na wa oma ye ne ni nya abre wo mo yasem sa. wo man fada me se Ade. twu ho Aisha hwehwe ma hwehwe Aisha wo ene hwehwe ma hwehwe he se wo fa de soma no ama Aisha Asa e he fa na you can try. akwhye fitinu na de me Agudie. bisa na Aisha wa hi o Aisha wa hi o mi hu ba bia Aisha e he na akoye Agudie. Aisha bi e hu Asa na me kakra. kasa ho he na akoye bra na me ne Nse na won me ko kasa e man ko ba bia enura adum shira ne me yade bi wa se mani anje ho me me wo me sa no me nsuro ni po Tafu me ne timi osuro pa ba nipa me wo ebi nsuro kura ni nsi pa da e de na ne me si. nya omo ye me nya omo ye keta so mu aso ni bi me wo ye made a wo ye hwan me wo ye hwan me ma wo hu se de wo ye ne mani nje hu so me na me pesa me kama adwen kire no na omu yi me free so e na me se ehun hia se me gina because e no na makoma na badodo Oh, Aisha nya ẹni tí na gafara. Aisha makọba gafara. akọhwie makọba akọhwie saa na E de maka aba nsem oba. Gafara ne ma hwehwe wa menamu amihu. Ah, Aisha. ai Adobre o gafara. ẹyi Ate. o media me twa so ade akye so ye ma ade nsa ye bufu so ti media Ai. o na mudi ku ayi asofofo no Hey, nkomo who na me kai afi alaji aho be? Aisha. Who kai ai alaji be? ai Yo. ai Yo. eti mu ka asofofo no ho nsam no na me hyase o Woyɛ ebi nipa ma bɔni wrong kyɛ sɛ mehwehwɛ direction onya na na Aisha gyade yɛde na mehwehwɛ baabi a mehu. Gyade na wo ne meyɛ. me wa ha me da hadi na me tie bi na me se obi se mama Esther no oti ahimbronum da be na mama Esther kwati na ahimbronum Na wonte mama ɛhɔ yɛ fɛ sɛ na tafo fuji oti 3 tafo months na gyi kwan no fuji so yɛ
hospital Tafuji kwan no so. obi ene ayi nyina yes E ho na obi ene sa na yi na no de funu na later on de ko de die from. Yes Yeah. you see I from obi ene bridal way say ni nyina The bridal way the Tafuji side ho na. Baby Yes, sorry be sure. Aisha, sorry be sure side. Sorry be wo do consume ji janshi bo se na e consume won me refi aha e ho no mo na wo refi sorry ni di. Me kra me refi sorry ni di kra ya ko program so ho sa Oh. E ho kra Aisha before na ahwe de e free sa about side o. Ahwe di for yeah. Ahonya abawa root side no mo ye wodi ko olumba so da no ho no yes olumba ho no abawa root de e 3 miles e wa imbron tafo ahimbron ma se be me se 3 miles tafo that time no sheti dabi o ofiri na okọ ho tie wo se se wo tra enkrofo we enkrofo ya omo shenta de tintin e from say olumba fo no oh sata nyenye olumba fo na dif nenye difun cancer difun cancer wo sane ase ho na wo ko sese omo de ho na ye e ho side na ba root wo o start ye na ho na no ye kwa asori wo ye nyina e ko bo mpa ye ni bi wo na make us about root ho no mo no about root no wo ahimbro no ma chiri ho yeah and they call UGC Bremai side ho no na about root wo e che no ko ti ho de na o ma na ba ko ye na wa say no about root yes e che no ko ho yeah about root so about root papa about root ni se ti abeg about root e do jana bro odi fun kan se e do jana drink so much of Kwasia Kumasi ya di funu tu aminem so fu bia so le Kumasi for ni ate aya me gwangwa se ro ma so de free Kumasi de kotran kran aya me nwanwa sa boy we boy ye Aisha ye baby o te na boy we de minim se nyansa pa de o hu bi da ko fi so bi ni esi wa frɛ oprega na mami obi okoware a obi de men ska koware we yeah ma fodie de ma fodie onnamu saa na ade achene na ade asa na ade achene na ade asa ame wa ha na me begina eti me tie ma Aisha na wo so what I say wa ma so nyane ma begina ha da na me sha ha se na ye me si me yi me hu adi na me gina FYP na me gina chire na me gina chire na me wura me be gina chire kura na mada na ge obi na ebo nwom wa ha na ye yada ene ayi ge ma fa mu da ye nti me ti mani na ayi wa ha his royal ne shataba a omu kas ayi donation ho asem se leaders no na lab mo nyina satam nyina na me gina so me ana ma fa yes nkrofo no so akobia you I go find me so omu si ya na ahia ya omu pokro omu woska omu chiche mponie omu so akobia omu po ayewu aje omu awujade e say free day please kofa ne manaba ono so o ntimi nko yeso obi ne kofa ne ba na sa frida no de wunim na Israel wa ha no na me pese me beka che omu se omu kan che ma be mpoma se ne sim no I don't know either so obesesa ne number sim ne de omu promise sa omu yi papa chip no ono sa chip no kwa we ye free onyuzubi enya papa sim no me pa che ma be mpoma na nkasa onsesa the number ne de onsesa ne number wasesa because video bi am pie so no na che se obi afre na o ka de free day ye natural no ena o ka so no kura woni mu free da o ba bia o nti no o siri mpo no o se ba o no ne phone ayira ne phone ne bag nyina nti o ne phone o se because wasesa no yeah wasesa no o se ne phone ne bag nyina ayira eti na o siri mpo no so ono de
onimu so omo a wonu omo kunu no omo pese omo gude ni mase o ka nyina no wo sere wo so no opentokwa obi beturo bibia oko atake nipa no na tese maame no wo ha se atake nipa ye nim no ye ni omu nyina na wo tie odu onim a o so obi twuro bibia na makọ no so me pentokwa pa Frida nyai ade ndi aye ne se wo so kwa ewi asenye Aisha be wi na wakasa he ewi ase no aha kra ye we se de nkofo timi be fa audios efri ye hokoma no the same thing enipa bia ye omo dua Bronii omo ba won chen a o ye pe wa ase be he wo mu nyina omo boa yes obe pa so no oku no ben wo nko kra na yo yo na se me ne so di oben wo so obi benya wa nipa tamfo ni fiefo eni ni fiefo nipa tamfo ni fiefo na no pe me se Aisha me fufo me ne na ma ohima lumba no o ma stress me la so ai na wo me la na wo fire adam se wo mu chimi etin ko no ntu ni sunu mu abodi ese me makase sa ko me brempo ma chiri die na fa Kwasia ba na so obre na otimi atrase no baby odo Bronii no onim no wai onim no he wo be la go titi on e pa wo onim no wai asiafo dia bi otie na enye sample sankrofo we no hu me si ade e bete wo makoma nko na e beye audio so no mo bo no me Frida no me hu ni se wa bodam because there is no sense in it but you baby any obeti audio we obi aye audio nna di ni nua enna di ni nua na ye no so yen kwase asem etu okachi obi se wa wukwa obekwa koto amache ya amochi be twa na chi man nsem fu na wadi ni ye nyina ye ka bi enti we yenye news asem we pa ni news e wo mu ne de ne nwanwa ene de hin so what you say enti mi audio na Frida ebo no ebusiafo ma mo dwuma omo a eye omo nwanwa ene eye omo nwanwa ye je so mimi se fi audio no mimi hu a me botra enye bibia ma I say ejre wo how genuine ni pa de onye ungrateful person won hu se niema na ni nua ne ye ne senketwa yi aka me no mienu nke nyira ha se ye kasa eno na ebi ni ni mase na de wasesa audio so di abra no ndo ngu nani mase de wasesa audios e de bra se wutimifo a woja wo magu wo gu nani mase kra wo so wo kwahwehwe de eku no wo so kwahwehwe wa fa to wo so de kwahwehwe de eku no sasa wo ye ne big sister wa ene sasa wo ye ne big sister me wa upo wa mo eyi no waje na eyi eti mu be wu wase eyi no ma ye de ha Frida eyi ne ya onsa na wono ko osi okra mensa akra wo mo atama mela ne maame no enya ye ni maame ye ni ex mother o ye ni ex mother nwanwa what you say say ye ni ex mother eti ne maame ni akoso abempoma eti die me ye bi obedi ni mela no wa Jimmy woya Naomi akwaba o ka se mela no wa Jimmy say ayi ndi wo fa yi amafo so mo de betu o koko no no o ye ofase no no de on tin koko o fon pam chama itima kasa kakra Naomi kasa odo kasa Naomi etie wo mame me pache pese me busa asam kakra Frida se wosi afrawo Fridos pacha otemenka mete wonka pa Naomi mete wonka me pacha otemenka Naomi kasa me pacha otemenka mete wonka me se Frida wo me pacha yo kwansudwan se kwansudwan wo Frida wanza woni munyansa panyina wagimi wo na wanya adaje abegina ho no mo se lumba no wotwa na lumba timi twahwe ne kwanya no ema odo Bronii ena ene ne ma na twe no se be yo mankrofo hu se wotwa na lumba de tiri bofo papa na me betua wo ka Frida na me betua wo ka wo ne tapa abo na odo Bronii na nanim se ayi amangubunu no ade abo na wo no bie na no aka kira wo se gate ya no lumba twahwe na ne tiri bofo papa mpese ne papa hunti no wo de ne ma twe lumba akohye dem no
Lumba na de Frida woni odo Bronii ase oprega mo pa kire say lumba oyale ntwayale enye sa eno ko du obedu UK airport wan twa mo bi ehun no wode mo bedu ehitro no wan twa ahwe ne kwan no na otwa wo se wo ne kwan no wo twa ahwe na wo a wo wa no soro no wanim se kwan so dwan na Kwasia mpanyine na oda na suntem se wotwe a wo fia mango no wanim se wo yuo papa wate wanim pa se wo yuo papa Kwasiafo mo Kwasia tiresisi mo Kwasia konso a mo de asole a mo jimifo ba no ayi side chick ni to say odo Bronii abobo mo pa enam se lumba ewu agya ne sika da dem no na ti hunti wafa e de bobo mo Kwasiafo bi abodamfo ajalefo bi se pa enti no ana mo de kan Kwasiasem na audio na wo bo no banyansafo bi enu se audio na wo bo no e kire se wona se wona kokun no yesi ehwe de okum lumba ana se ne nua be ma edi Kwasiasem na se ofro bi no obi e discuss aka no woni Kwasiasem anka lumba ka samle no obewu ke e ka ho asem enya Kwasiasem no dia ka ebu ha e ka ho asem enko obewu wotna na yire ho anka sanse bu nya ka samle nko wawu otna na yire ho a enka sa ewu we nko obewu nko ojan wi anso onim sese wotna Germany ha na so ne yire tia san Kwasiasem we ode edi maame no ontimi fa ni da ontimi mfendi ne da baby obetimi aya ne yekrom Ghana ehonum no obetimi de saade we edi ne yere no na motwum mutan ya Frida opa akomoja opa akoma ma bo nante opa akoma ma ejantutu mfiri soro megu fom moye dan me say odo Bronii ne dress na wode hyabeda lumba echi no yekuram ye atwe afa ne trum yekuram dendenden wonachi obeso se dwan obetiam sanso onya agefo opem se ye de ko ko bi amana attention audio na place timliga wife ni kwanza mo ye ka audio no wasem ye wani mutata ba wani mase be ya achew wani pa se be ya achew wo Frida asa wo so bayi kukuo wapampam ne yeso bayi kukuo ejawa ho wapampam na bayi fu odidie na wanwa twetwa wanim so nam wanim aya basa aka abom se galamse efo nsuo ate wo Frida wajimina aso nsuo nyansa na wo se wo betena wona da bia wo bo audios Kwasia audios nya de ahiani ya ne mumu na hye wo hwenem no kokoyi koyi to twene o so la wo de wukunu akua ba we se wukunu aposo we se na de na ba abesi wo se wo kunu madam mok enye de ahiani o so le ko dwale na yi umoto amufuye no utwa so nwita sa ya se ukrom kwaye wate wo Frida wo twa ebobo nkasa so eso nwita sa se ukrom kwaye kone koyi na dwale kope ayi shampoo papa na soku husi wo 40 days na dwale utu nso dwale na wo nka obetena Germany bo fui ya ma na nkata na odi dwale kwa America Asia ba woni dwuma bia di jese obi asna wo pa wo so woni Bible na Bible na no e wona ya ka so ya bo woni so Frida ka hwe woni so kura mo wada ne mum Bible na odi di agoro no ka hwe woni so ama wada ne mum ada na unsu enyansa wo ba waye wa ha mu tenten se ayi high jump ayo sisi echi bare se aboaba o me anwene ya ho wona ye sisi mia se ntutu mebe wo na ye benye obi ama na ba ye ma afosi na se ma akosu am so de nya wo me se ma full package esi akire wo Frida esi akire kopam se be re ni court case na be hu wo bobre se obi nya asem ma obetima ba be so mu a wonnim nya nsa jibi foko bi wa na se odo Bronii na twa ticket ma lumba ma na odo Bronii wo tonto se na otonya adoa ye ka ma lumba abo Ajuma be na osaba na sister Kwasiasem ekumi kura nse odo Bronii nim se lumba e wo baby friend mama se wa akosia se wa da kwapim da wu yo baby yo na wani bi so aya den okotwa ticket ma okope bi to no ho so sa ye dey aya den okotwa ticket ma sankula na lumba ne dua na wo ye lumba ne dua e na wo ye na so ne bode e na wo ye ano na nkura no wo ko twete kitamu no so ne edua na wo mo wo ye den odo Bronii mbisi wo besu moja wo besu koto moja wo ye mfa anyare wo papa abete kire ho na wo hwe ayi ni bi wo ya abatwa yire no ba wo timi bodi bia wo se mama lumba
Mopa moko pesa anyu. Woye ba abatwa yire. Wo ho osere, wo de saa pipa na ba, wo de saa pipa na ba, wo de nsa ba. Etu okọ ba bia na lumba okura wonsa se handbag. Ntina free se wa wie won. Sa Asem onwune kuna ni mu ase. Ode ne ya asesa form. Asem ba na wo be hu position. Asem na aba no. Na aba hu na part na ho na 1005. Obi anke o. Enkura de ebaji won yen ye pe nkura no. Ebaji won nkura no yen pe no mo nya nwuna ni. Enkura no kwa so ye de ada. Before money nyina ye de adada. What ya see? Enkotena wo ne ni wagolema. Wo ye be pam wo firifia mo akotena wo de agolema. Lumba weje sika na eda ho no no ana wasore na wudidi nkwase asem na nka abusuapanyi na akofa we nyina ba abusuapanyi na sese okokoto na aye makeups wo ana wakofa we nyina ba kofa bai aposo asorobo a wukuram na jem ube jem nsoso wono wakofa wo na wamasa ayi prisla we say enya abatira ese maya kapete ahurasi ma akosu kon etwe yale tan ne yebema na twe amana bona ni se ta ate presra ya ho se maya kapete na huri na soso yale ne yebema na bo woni se ta wona be hunu se say yes woni ye na enya no won hia nyansa saa dai na me dem se first ni na me se oh sister you peka sa din obodam se wo bo ayina wo bo ayina na wutimi koji wo kunu lete na wo twa na wo de asende na wa twa na wo de asende Frida timi bo audio se we na o prezo de we wa me ono so ya mo odua nku wa fa pentoa me yi ya fa pentoa me yi wani angu nti no free say wo ofu wanya oba wo mmere wo na wo twa ye ntwepa presera wo twa ebo ho nta wo twa se mampa wo twa ana odi akum lumba wo twa se mampa etwe ebo ho nta ana odi akum lumba sasa na tie be mo pema akwase ebu obia obebu ma akwase asa na etwe ni nyina aka abom no masoma etwe poison abrɛ wo be ku ato atwe na etwe poison no be ku ato atwe na moko bie ma no kaka se obi a wire spinal cord operation mo se ne spinal ne span ho aka wotime to atopa jenjenjenje wo nkura nsia asa ka watopa de ye nya se bafan nante ka konya se bafan atopa we so de wo chi papa yi tu wo papa yi nwe kura so bo abewe wo da wo nhye dress akura bone wo to afekire ko se kokoboto ana asola da bia o ma papa ndia wo be se aya wo ka wo pa je se lumba wo no wo obi nwe obi nwe yere ni kwa dada yere ni dada mame obi nwe na wo de wo Roman father ye waso se akura wo sia no pa bi ni so na nwene wo ho apese ba nwene wo ho ate nwene wo ho na ye waso abobo wachi se ayi lele alien na beka ngwase asem na di obi achi waadwene ya se oh aba no aba ye kunani waso abobo wachi se wakraba ate wafu na atoto se tomatoes ya ebre ba chimbele wafu no se tomatoes chimbele wate